mali univerzum. Drugu opasnost je bila da i mene zavede isto tako osjećaj domovinstva, ne čini se da sam manji patriot od drugih, samo mi se činilo da je opasno ako počnem gledati na veće fotove, slike kao, rekao bi se, slikovnicu, kao razglednice, kao dokaz, rekao bi se, jedne domovinske fascinacije i ljubavi. Da, on voli sve te gradove, ali on je na neki način morao ponovno rekonstruirati, ponovno živjeti, ponovno doživjeti, na neki način to na koži, metodom može, ako nemaš vlastite, metodom može se doista može ponovno dati vrijednost, gibkost, onome što izgleda gotovo kristalizirano. Stari gradovi su doista fascinantne slikovite pojave napunjene. Njihova slikovitost je na neki način uračunata, ona se prodaje, to su vizure, panorame, ne. Međutim, Šercer je znao sačuvati, rekao bi se, ljubav prema integritet tih ambijenata, a opet svaki put mu dodati nešto o čemu će i gradovi biti samo njegovi, a ne turistički prezentni. U tom putu čini mi se da je trebalo reći ponovno cijeli njegov životopis, cijelu njegovu likovnu morfologiju, da bi se vidjelo kako ti gradovi koji su eksport, doista najveći broj njegovih gradova, ali kako je do njih došao i šta je pri tom prije toga prošao. Neću reći, ovo je druga monografija, s pravom rečena, ja sam prvu monografiju čitao kada je izašla, ja sam fasciniran tekstom Igora Zimića, koji je imao povlasticu i privilegiju da piše prvi, da govori o svojevrsnom otkriću, istina Bog na postamentu Klege Dušića, Stančića i Krveže, ali sa osjećajem da tumači po prvi put jedan svijet doista neobičan, nesvakidašnji, mimo trendova, mimo svih modernizama koji su onda tog časa dominirali. Igor Zimić pusti opticajnu sintagmu nezaboravnu, moderni crtač davnine, da sva vremena stoji u tome crtaču je naravno sačuvao, rekao bi se, autonomiju medija, a ja sam počeo nakon Zimićevog, rekao bi se, eseja koji je zasnovan na tumačenju simbolizma, na jednom, rekao bi se, kako pomalo psihoanalitičkom čitanju, na osjećanju nadrealnih podloga, substrata. Ja sam rekao bih pješke, jednim drugim putem, fazu po fazu, motiv po motiv, pomožaći, uspoređujući dvije slične slike, šta je u sljedećoj malo drugačije, šta je u sljedećoj možda korak dalje i na koji način se u kasnim radovima rimuju, odjekuju početni radovi koji su me uvijek također s razlogom fascinirali jer su oni izašli ne iz znanja, ne iz vještine, ne iz dresure, nego ja već iz egzistencijalne potrebe. Ta motivacija je Hrvoje uspio i do kraja sačuvati i tim gradovima, dakle ne samo na koži životinja, nego rekao bi se metodom, kako rekao, vlastite Bože odnosno, sa opološću, sa sirovošću, sa grubošću, sa žestinom, sa morbidnošću, a ne samo sa slikovitošću, ne sa ljepotošću. U tom smislu je naravno i njegovim gradovima živi upravo linija, crta, bodlja, nešto što je blisko do krvi. Mislim, time je na neki način krvotok vratio tim istim ambijentima i dao im je onu atmosferu po kojima su to dijelovi doista te naše baštine. Druga stvar, ja sam gledao Radovanje, meni je film zapravo također otvorio još jednu vizuru, čini mi se da sam prije pisanja možda još neke elemente, jer sad kod filma vidi se detalj, vidi se upravo snaga geste, duktusa, vidi se ono što se, vidi se naravno i kad gledamo radove, ali u filmu su isječci neki mi omogućili, a ja sam i sam čitajući naravno, gledajući te radove, smatrao da je neravnodušnost simbola također bitna. Koja životinja, uz koji grad, na koji način Hrvoje to bira, a ne poziv životinja
životinje ne poziraju. One su tu dio tekste, one su na neki način također dio, ja bih rekao, vitalan dio toga ambijenta i toga grada. Kroz životinju se, čini mi se, vraća u grad također jedna komponenta, rekao bi se, verifikacije vitalnosti. Osim gradova, Hrvoje je prošao crtač davnine, imao je stvarno što na koji način je, rekao se, stilizirao i reducirao ljudske likove od onih svojih bolesnika za vrijeme bolovanja, pa do kleovskih redukcija, nekih čaša, flaša, escalika. Mislim, rekao bi se, ta priprema kroz obične predmete stvorila je na neki način taj dan njegov posebno neravnodušni rukopis. Taj rukopis je bitan i ja sam svoje prvo poglavlje sam nazvao crtač kao slika. Da, jer crtač ne znači da je reduktivno crtež, kaže Leonardo na početak umjetnosti, da, ali crtež nije dovoljan. Kad bi to crtež bio deskriptivan, ilustrativan, kad bi to bio crtež samo literaran. Ne, njegov crtež je maksimalno likovan, njegova mrlja i njegova mrlja ima težinu, rekao bi se, pigmenta, ima težinu nečega što je doista likovno pertinentno. Eto, u tom smislu sam želio u prvom poglavlju afirmirati tu komponentu prije nego počnem raspravljati o ikonologiji i o eventualnoj simbologiji nekih njegovih radova. To mi se činilo također silno važno. I konačno, naravno, kad pogleda knjigu, neću reći da me baš, smatram da nisam ispunio do kraja zadatka. Evo, to je vjerojatno objektivno uvijek tako, a ovoga puta mi smo se sreli zadržali par mjeseci na izložbi. Mene je svježina nekih njegovih novih radova obuzela kao da nikad prije toga nisam vidio i kao da nikad nisam radio. Na neki način moglo bi se početi ponovno iz početka. To je obeshrabrujuće čitatelje, ali za mene koji sam to napisao, na neki način to je iskustvo osjećanja. Bio bih i neumjeren kad ne bih smatrao da je opus slikara umjetnika koji se bavi da mi nije superioran po definiciji. Upravo ta